Učimo se španščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. La báscula de cocina. Kuhinjska tehtnica. El temporizador de cocina. Kuhinjski kasovnik. El termómetro de cocina. Kuhinjski termometer. El embudo. Lijak. El prensador de ajo. Stiskalnica za česen. El exprimidor de cítricos. Ozemalnik citrusov. El prensador de patatas. Tlačilka za krompir. El cortador de pizza. Rezalnik za pico. Las tijeras de cocina. Kuhinjske skarje. La brocha de repostería. Copič za pecivo. La rejilla de enfriamiento. Mreza za ohlajanje. El salvamanteles. Podstavek za lonec. El abridor de tarros. Odpiralec kozarcev. La cubitera. Modev za led. La rasqueta de masa. Strgalo za testo. El tamiz de harina. Sito za moko. El papel de horno. Papir za peko. Los moldes de hornear. Pekovske kosarice. Las cápsulas para cupcakes. Kosarice za cupcake. Los palillos. Zobotrebci. Las brochetas de madera. Lesena nabodala. El hilo de cocina. Kuhinjska vrvica. La estameña. Sirarska gaza. La manga pastelera. Dresirna vrecka. El rallador. Strgalnik. El batidor. Metlica. El rodillo. Valjar. La taza medidora. Merilna skodelica. La cuchara medidora. Merilna žlica. El colador. Sito. El abrelatas. Odpirač za konzerve. El abrebotellas.
Odpirač za steklenice. La rasqueta de masa. Las cápsulas para cupcakes. La kubitera. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.